tayo guys sa Cadence Resort sa Amadeo guys. Ayan. Ang ganda guys. Ang ganda yung saging mo. Pala ako. Ayan, sorry nakamute ako guys. May music eh. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Kay Mickey Kanakan. Shoutout sa inyo dyan. Pakilike lang po ang natin guys. Pakilike. Ayan, shoutout sa inyo. Pakilike lang ang video natin guys. Nandito tayo ngayon guys. Me, I am a Filipino. I am not American. Yeah. You are from? Are you American also, or what's your country? What is your country?
Yeah, I'm KBR TV. Yeah, I'm KBR TV. That is my channel. Thank you for watching from Indonesian. Mickey Kanakan. Thank you for watching. Please like and share my video. Thank you so much. Thank you. Miss May Kanakan. Thank you so much. Thank you for watching my live. Please share my live and thank you so much. Thank you for watching. Thank you for watching guys. Dito tayo ngayon we are here in Amadeo, Cavite. Yeah. Kaden Resort. Yes, Kaden Resort. We have a pang bang. Thank you for watching guys. Thank you. Please like and share my video, my live. Thank you so much. Thank you for coming. Niels Ebes. Ayan, thank you for watching. Thank you. Ingat kayo dyan guys. Ingat kayo. Luzon, Visayas at Mindanao, pati yan sa abroad. Thank you. I am not Japanese. I'm a Filipino. I am a Filipino guys. I am from Manila, Philippines. Thank you. Sokma Sitra. You are from? Are you? Sabi naman ng isa. Sabi naman ng isa, you are Japanese? Wow. Sort of. Pagkakamalan tayo American. Ngayon, ano naman? Thank you so much guys. Thank you. Sokma Sitra. I'm from Indonesia, regards. You're from Indonesia. Thank you. Shout out sa mga Indonesian people. Thank you so much, guys. Thank you so much, guys. Paki-like lang ang video natin, guys. You are Japanese? Sabi sa akin. Shout out. Ayan, sabi sa akin, you're Japanese? Tapos yung isa naman sabi ng isa, are you American? Mic. Naka mic yan? Oo, eh. Hello guys. Minamute ko nga kasi Mag-English ka, English nga ako eh. Guys, paki-like lang po ang video natin. Please like and share. Thank you for watching guys.
Okay kayo, dali, hi! Hello guys, thank you for watching.
Tapos 1 minute. 1 minute lang ha. 1 minute. Wala pang 1 minute. Oh. Can't you see what I am? I live but what good does it do if I ain't got you? Ain't got you, baby. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like.
Hello, Leon. Hi. Ah, Nandito tayo guys sa Amadeo, Cavite. Dito sa Cadence Resort. So maganda guys. Maganda dito. Mamaya swimming ako. Yan. Swimming ako. Ayan, shoutout sa inyo dyan guys. Shoutout. Five feet nga. Kaya tingnan mo nga kung nakatutok. Nakataas ba? Bigat. Nakataas. Bigat sa puso. Ang biglayin kasi. Ayan. Kaya I get butterflies on every ano ba? touch. Naka-mute? Hindi.
Tara, swimming na tayo. Wait lang. Bakit? Ha? Dito na tayo. Ang init-init gagi. Dito. Ayun na, hindi ka naglagay. Ilagay ako. Dito na lang. Eh. Dito. Huwag ka na malunod. Huwag na yun. Huwag ka. Sherry Kanang. Shout out sa'yo dyan. Shout out. Galing na ni Rao. Parking ah. Ako nga, hirap ako dyan eh. Sa gaganyan. Special plate yan. 35,000 na. Pero tinanggal na yan Bawal na? Bawal na kayo. Eh, ba't na niya? Hindi. Na yan nakapagpagawa pa. Nakapagpawa. Ngayon bawal na. Bawal. Sukma Citra. I'm Yakuza, guys. I'm not Yakuza, I'm Takusa. Takusa, guys. You know Takusa? Takot sa asawa. Takot sa asawa. Takusa. Yeah. Dapat ako sa'yo. I'm not Takusa.
Wow! Grade 4. You are from Philippines? Yes, from Philippines. Yes. Galing. Galing to eh. Inglesera to eh. Balik ka na, balik ka na. Huwag kang mamatay. Pero doon tayo sa galing. Hello guys, shoutouts. Shoutouts sa inyo dyan guys. Ayan, pakilike lang ang video natin guys. Pakilike. Alis ka dyan. Wow! Hello, yan. Shoutout sa 6 million in the house. Hello guys, shoutout sa inyo dyan guys. Magalag shoutout sa inyo. Ilan yung ano? Ilan yung viewers? Kanina, nasa 30. Hello. Okay lang. Happy birthday! Ay, syempre, na-cancel. Oh my God! Nakasakay na kami, di ba? Nakapag-overnight na kami sa barko. Kinabukasan, maalis na. Yung nakakasabi sa Lubog ka na. Ay, ay. Kaya mo dito? Abi! Dalaga na siya. Aray ko. Ay, sorry! Ate Upaw! Hello, shoutout guys. Shoutout. Hi, Andre. Shoutout ka. Hi, shoutout.
Ayan guys, pasensya na guys, nakamute tayo kasi may music. Baka maka-copyright tayo. Ayan. Paki-like lang po ang ating live. Ayun oh. Sabi ko na nga ba oh. Ayan, umpisa na kami guys. Ayan. May pizza dyan.
Hello guys, shout out sa inyo dyan guys. Pasensya na kayo guys, nakamute tayo kasi meron tayong music ha.
Hello guys. Mag-end na tayo guys. Thank you po guys. Mag-end na tayo. Thank you for watching guys. Mag-end na tayo.